abusanfo emobi akwaba edeba DKTV GT so enyedwe ebre aso se dachi ne kwaku ensemo a etodwa especially the Ghana football ho ewo na otwetwa mu no dachi ne kwaku edebe so nyahwefo enne tifo nyina ewo DKTV GT so tentem so ye hyase free Ghana Blasters the players no dodo na abafi a omo holidays a omo ji omani na Lawrence Atizigi ekogranti interview na nkofo buza ne se na ase oda po mu a se de ball the rate at which a ball si ba so po no mu no e wo so dodo we be ka se wa na ofre ball no ana se wan kasa be da mu a pressure ene baga na so e ma sa ball so timba ye so ana no so da bi watete bebre se ball e ta ba na so yi papa na on de hu ne se enkanya de ha adwen because ball ba so as a keeper o de ne so be save ni nyina nti on de hu ne se ne Ghana fo hwe ni mu se afi na ball so no dodo na ebe ba no so na nkofo kase da bi o de eba ne de obi nkase ball ma so na de ebe ba so no how sure are you so bit massive ni nyina amaye na ebi nkoto opu mu ye nkoba se bi a o frɛ ball na mum o frɛ bi akohyem amene so abeyeka na afi de ne tin akwa dendenden ento se mo pani ede tudwa na oto so e ka se ono ezungo boy nkofo hu ne se ya wo no Ghana ha ye ko wo no amono ne o se ntesa da bi o ezungo boy a ono wotena nima kotoba bi nyina wotena ho a ono wote kasa bebiri nti wanye obi a yekowo no amonone na Lawrence Atizigi ene ekobusa ne se na obepese coach Carlos Queiroz ebekoso atena ho ana no so wonde hu ne se nke nice pa nice coach Carlos Queiroz ebetimi atena no onde sa decision ne de ne nyina begina Black Stars management team no so omo ne betimi confirm ama ye se ida so obetena ana se ombeja ne kwa manako na obusa ne se na one ne yonko Nicolis goalkeepers aye Benjamin Sare eni sa Joseph Anan no omo relationship etese no so unity ewo mu yi papa omo ntem ego a chese asundwe ewo mu papa eni se Atizigi attitude no sanso de tudwa se young boys na aba no omo ye very hungry a bore de neze enya asem ketu akura eno so na asem a Atizigi so edi atudwa so ewo no mu kwasisi body atudwa se the best match of boy so far ever World Cup against England at the best game ever and so na sema opani to your trouser ka say when your offers bebre be free Saudi Premier League no e be so free premiership no do hu ne se nkofo do na hu ne se esam kokko Saudi ekojiska na mum da bi hu ne se oda so younger so tasty European Championship obo UEFA Champions League any Europa League nyina bi ansana so obekọ Saudi a wako and so nsemo osan editu dwa nso so oto aso ka se emra woti say 26 man squad no ni din kan won in fact na ni su atata no osumi for if see say ono ankasa no ba bi ofiri no very poor a ne maame eton bidie at that time of say na enema nkoye ba nne ohunu se no compete at the highest level e World Cup na ni su atata na nso nsema kwasisi bo so editu dwa na so won kam obi ate Ghana e bi ate say 45 years edda ho se Ghana yentimi nya African Cup bia no sa next AFCON de anim de ono kwasisi bo ebe stop sa de na Ghana yetimi awini for the first time a trophy for the past 45 years na yentimi nya cup no ono mu ebe gina mu ama yetimi agisa de na hasufu gudi abetu dwa se Benjamin Sare omuni price tag bia eda no ho team bi already bia de bra oba omeno betena se na offer bia obi ano so omde ato anim so e ho no so far Ghana yen dey FIFA World Cup no ranking ne buy no na ya to so 24th place out of 48 countries e copy mo America no Ghana ekoto so 24th e hono man say modern no e kon kan ye papa na sika African teams ni nyina enya e World Cup no Morocco every day kan won $31.5 million and nisika Morocco enya no World Cup e ko 31.5 Egypt eto so mienu nya 17.5 Senegal eto so mienu 13.5 Algeria eto so now ho 13.5 DR Congo enya 13.5 Cape enya 13.5 Ivory Coast enya 13.5 South Africa anso so enya 13.5 Ghana anso so enya 13.5 and Tunisia enya 10.5 anso so ho no ma Sports Minister Owura Kofi Adams abetudwa se otete bebre se Blaster coach friend Carlos Queiroz no na ni wages no ana ne salary no $100,000 was no Caribbean minimum $80,000 and so in some opani e dia tudwa nti ati nyina se coach Carlos Queiroz likely say obeto so na adwuma e dia ma the senior national team the Black Stars
this time around no contract we no ebewa achen de odi kan esane ye no ne nsemo efiri ho so sports minister say one day hu ni say coach it was ebeboa esan say kakra na wo hu no work up no approve say he is the man, the right man for the job until ombetimi na atnase na o ma extending the contract na enso so honum coach maso kono do so dia betu say ye ma coach ne tena honum in fact discipline na wo camp no betimi improve until enkoso ya ma Carlos Cross chance ma untimi o mampani John Dramani mama so say yes e betimi maintain say coach we ne hu say ye maintain no for the next AFCON no yenko AFCON emra ensanko work up no hu say that time na Ghana etimi agene trophy for the past 45 years in the first trophy and so one asemo Mompani John Dramani mama so the atudwan so was whole stadium no afedie obe the modern grass kra na why computer irrigation system one ebetimi awota so all the time ama grass na etimi IFN so one ne asemo Mompani John Dramani mama so akokopi mu ho no ori kotudwan so calibranchi la mi yama ayo body san klamiensa we na life for golden boy 2026 award no Lemon Paya say Caribbean ebetimi awini sa award no de amai Alhaji Guruza se won de sa Kurt Must Go campaign de or support ye papa emre aso se Kurt Okreku eje adwuma no to na omani pa from se be eto aso esanzo ndo hu ni se ne monimbo since obefa Ghana Football Association no po e wo form ye papa na nsema opani efe na Alhaji Guruza so de atudwan so hon we na dankwe former House of player so dey abetua on dey was one support say idea na say Kurt ma resign no say dey na dey oni omo enya adwen we hu ni say Kurt na entwa so emma adwuma emfama Ghana football former GFA boss Owura Kwasi Entachi so dey abetua say ye pese hu ni future Ghana pese hu ni future in terms of football e be gina decision e be taking in net decision e be taking in no e be kire ye future en say mo pani Kwasi Entachi so the atudwan so hono Port City the newly promoted side and Omobi Pimo Ghana Premier League omo anya omo coach ane ofri former Brekum Chelsea and FC Samates Christopher Enin ene ona ye omo coach obesan contract the amasa the newly promoted side from Port City eno anso ha omakosan former player former captain Edema Kumasi Asante Kotoko Jordan Opoku Akatapore and ono so na ye assistant coach Edema Port City and so ene nsemo efru onso so eba Eshimiado say etoda na Ewura ho why disappointed esan say baby omo raise Hasofok ekoduru ye in terms of globally football no and ne Hasofok baby Hasofok ne na mo ayare ho say mi papa and nsema Eshimiado former striker the man so kozodi atudwa Africa efru work up beduru fia no mo player baako etwa na ni ever dan wawu as a see ye kase ye fe ne Jaden Adams and say wawu a Melody Sanders for player ayare ho say mo ato South Africa ni nyina nsa brantie onkofo yi videos e ba ni pictures e we na say no camp wa America nyina no na waye calm waye din otombe du South Africa no abranti atwene ni ahwedan ni awre ho se mato South Africa enya asem ketu anzo so e ho no 2027 under 20 African Cup of Nations Ghana and be host enso so e wo hanu a ye kopiem wo group B a ye ni Nigeria Togo and Burkina Faso so far ho na Ghana akopiem sa group we Kevin Presboaten say emra na Barcelona ye besan no Barcelona president board and a sporting director Efreno eka kire ne say unim say ma be sound Efreno Messi buzana say na ni je ho say do be ba na say na enyi ho ansa na yesan wo na say Messi that time no el play major role e Barcelona transfers especially in terms of players but the kind of players but team no na say onu mum e decision so e matter ye papa Vozinha a wo ye goalkeeper e de mark Ved a ye be kaya opani okobon homodi papa ewo America 2026 World Cup goalkeeper ni mfie ko na ni bro 40 years by performance order na di wo America na eye superb abranti ensem wo kanyina zo ndo ogiri se dachi bia no the next Messi ebe Lamine Yamal the next Messi no eye Lamine Yamal ene ensem goalkeeper yi e dia tudwan so ewo no Messi si won de hu ne se ne ontimi musa nyankopon bibia bio de nyankopon Yamal na eye so much man and any so they say the over be our football no any life no nsa atimi aka enso so yo Marco Kurela net or former player de ma Chelsea I go pim Real Madrid net or osina kan de ma the Spanish national team no o makopim fan na asema okanya ne say o moje World Cup no bereta from international football na wasan so aye tattoo o mo coach ni tattoo e de ato ne ho na ne asema opani so e de ato dwan so e ho no sisi am no kaza Asante Kotoko appoint Eric Tinkler
Retinkler mema wuro mfi se oye South Africa international ne fa pa na chipa fi Portugal ba South Africa ne wo no ye ni bibia anti South Africa national team ground wa captain pe na South Africa 1996 Omoja African Cup of Nations no na oka ho awakochi teams ti se Super Sport awakochi team bi ti se Orlando Pirates na se coach in terms of CAF Champions League ni Confederation Cup nyina no or experience was what is experience no beboa krobia kuma Asante Kotoko na coach yakasa wose mra wote se Kotoko for friend na pepe in fact na ena ho ena ne jesronku yi papa because her history any abako semo efa Kotoko ho Africa any domestic league na omu Kotoko kuta rich history any pusu no ema na Kenya na ma ba se dabi eso timi ba na ore no bedon Asante Kotoko no so ni bia wo the African football no or the Abwa Kotoko ma Kotoko atimi aponkan and so nsema Eric Tinkler and oyi new coach Edema Asante Kotoko no the etu dwanso so e ho no e behwe a enne ekopi mu adakwaje achia container na ya mponsa e de begu no enne board of directors omo ye Kotoko adwuma sesi ano e de niam akogu no ma omo boase ombetimi atoa development a ekoso e wada kwaje achina nya seketua yeni agiye papa you see all is set our World Cup 2026 Argentina and Spain fana is a referee ampanifo atonsa friends o mbehwe dwumadie no no ntoti bibia no free Slovenia na ni die Slavko Vincic na benanda dwumadie no se be ya Argentina and Spain no e de bebo ni mabibia timi atoyia scoreline abeto dwangrofo kanyina ne se Argentina awini ba 3-2 chese Sandria yakasa de Cup no anya akodi Argentina ho a owura fan Donald Trump wo mampani de ma America se on the Cup no ono personally ne be peja Cup no e de ama Argentina as winners and so ne semo influence so eba aha ne brebe ma dachi kwa ku amodi masi o DKTV GT so obaso nya subscribe ya adoro ma no subscribe e video na se send the video no share man krofo no so nten semo etwagu Ghana football mu until then stay focused and stay blessed. I love you all. Bye bye.